hundredfold the cross of Jesus Christ in our ancient shores. Is now 500 years cherished here to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Esta fe es bendición también nuestra misión. A todos los que sufren traemos salvación. A todo el mundo compartir su compasión. A toda la humanidad llamamos a la conversión. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong pag-ibig. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Tanan nga Pilipinhon, santos ug bulahan. dadangat to sa Dios ang among pasalamat. Lakip among panaan nga magmatinud